Maritwa magana meri ma 41 mari mabeto komishoni ya ithurano na mibaka ni rubonge rwa mitugo na kuburana ungumania ni ma arwiriri ma ituro itiganite aria rubonge ruru rurenda matikabetukio gugakorwo kithurano-ini twerekeire gukirikana mari na gatithio. IEBC in their report indicated that they are conducting further investigations on some of the aspirants and will avail more information and as when obtained. Uria wari gavana wa Nairobi na araburana giturwa kia gavana Mombasa na tigiti wa Wiper Sonko uria araburana giturwa kia gavana wa Nyeri Thuo Mathenge na uria uramereria matagiturwa gia seneta wa Kiambu Karũngo wa Thang'wa ni gatagati-ini ka aria marito mao mabingiriirio nja wa kithurano gukirikana Sonko na Karũngo magereire mitaratara ya kubaguro na Thuo Mathenge gukirikana ndakinyaniirie ikiro cia kithomo kia gavana na ithuĩ maratathi maitu mothe tukimwonia degree iri haha. Degree yo ne ya Thuo wa Mathenge neno twathomira tukigraduate 2019 koguo ithuĩ tutire na thina uhoro wa kindu gitagwo githomo. Mimi naona leo ndugu yangu Chebukati ameklia mtu ya kwao Mheshimiwa Weluke akasema yeye anafaa kusimama, lakini Sonko afai kusimama. Hiyo ni makosa, kwa sababu Jumatatu kuna kesi ya majaji watatu. Angewacha mahakama iamue. IEBC yugite aburaniri 55 ma ituro itiganite mari na masira igoti-ini na kuona masira mao matitwetwo ni igoti mari na mweke wa gugakorwo kithurano-ini. There are 1 presidential candidate aspirant, 12 gubernatorial, 5 senatorial, 1 county woman member of the National Assembly, 12 members of National Assembly and 24 members of County Assembly. Andu 166 aria nao matungataga wabici-ini cia muingi na matathingatirie watho wa gutiga wira gukinyira tariki 9 mweri wa keri onao ni maikĩtio itari-ini iria gukaga kuburanira itura cia uteti. However, this requirement does not apply to elected state officers currently serving as they are protected by Section 43(6) of the Elections Act. All elected state officers need not resign because they have a protection under Section 43(6) of the Elections Act. Ciama iria ciebereirio aburaniri ma iturwa riu cire na mweke wa gucoka metha-ini gugacagura andu angi aria ciekurugamia kuburanira iturwa ici. Ona kuri uguo amwe aria maikĩtio nja ni mang'ethanirie na itua ria IEBC. Karũngo wa Thang'wa akiuga ekuthie igoti-ini kuonania ati mubango wa kumubagura utiakinyanĩire na Thuo Mathenge akiuga ena digiri ya wonjoria kuma university-ini ya Presbyterian. Na twina document iria ciagĩrĩire muthenya wa Monday that will be on 6 ni tugacokia maratathi maitu kuri returning officer wa Nyeri thutha wa kwamũkĩra riboti kuma kuri rubonge rwa kuburana mitugo na ungumania. Komishoni ya ithurano na mibaka yugite kuri gicunjĩ kia arwiriri ma ituro itiganite matakaingira thiini wa kithurano kuona angi mena masira igoti-ini, angi gukorwo matakinyaniirie ikiro cia mathomo, ona angi gukorwo manatungata kĩobo. Ngiribotera Inooro TV, Debo Mass of Kenya, njĩtagwo Masi Wadia wa Mũrĩithi.